Swastiastu. Om Swastiastu, yeh engken ya. Ampun ratu, titiang newek tangkil ke griya. Ratu sampun ngarianin paper yang tuk titiang lali ngaturang bukunyane. Nah, saya engken ya payu ya. Niki titiang sampun muat buku, ngirim wacan rian ratu. Yang nak coba beli bi buku di toko buku Brata ya. Oh, kenten. Aji kudo nih ke ratu numas. Mudah ya, nuantah 2 kali rupiah mantap. Ya ning kenten, menjebas jangan talat iki numas ke ratu. Nggih, suksema. Nah ya. Rai, tiang lali muat dompet, jinah tiang samian riko. Nggih ten kenapi kah niki jinah tiang ya lumun. Nggih, semua rai lakat hijau. Tiang akan melintas. Eka bidan di jam melintas ane wana selem tu. Oh, di toko Widi rai. Pak tukang sepatu. Lan sarang tiang mereka melintas. Ngiring, ya. Om Swastiastu. Nggih om Swastiastu tiang. Rai, sampun mira ngerti. Wonten api nih kalian? Nah, iki titiang miragi indek imade nika. Nggih wonten api nih ka inde imade. Nah, titiang miragi kocap bapanipun padam. Ni sampun suwe nih ka sungka. Kocap bapanipun sampun suwe nika sengkawan rai. Oh yening kenten tiang lagi budal lumun. Tiang lagi mesirang. Kacang mereka. Nggih, yen ngeten. Titiang taler jagi mau pamit. Titiang jagi manjus taler rumun. Mau jebas ngiring sarang-sarang mereka. Nggih. Nggih ya. Om Swastiastu. Nggih om Swastiastu. Udah kenalan nggih? Ada. Tiang Rai. Tiang Eka. Regane saking napi? Tiang saking kapal. Ragane saking napi? Tiang saking kesiman nih kau. Oh. Nggih wonten napi nggih ragane mriki. Tiang jadi nyilang buku. Ting kesiman joh nih kan mriki. Dan tuah 15 menit manten. Oh 15 menit nanti. Nggih.